temen ya di kamsai jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya hu MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Kini gidi gijing sle ubi ibala penmi nagi plang ubi kibla thong hakathan wal penorsla ya kabla wanra ban pin inam hak reserve buyers and sellers meet arajar apunrio kabla long state convention center hashilong kabade kejing kenduk lang jenginong sengkam sengjam nakeleng gejela keri berkum juru kinong sengkam kiblawan nagi kat artli kiri kidi gijing sle ubi ki kinthop ki sabon ki perfume ki sen kali ki shampoo ki umpenyang selemet ya kabla san nakasla terpat bat nagi plang ubi ki blathong hakashnong nong themai kebadan hagi than penorsla kini gi jisle ubi ki de ki bla aikerteng kum ka iba aroma bat la penmi da ka happy there in enterprise ki bakwa kini gi jinsle kla ban whatsapp show number kendai lai ndreu ar nyo san kendai ndreu kendai saw tungnya sengap menta bat unong seng ya kan kam uba dap taryang Adai dap ko partaryang de ngasong ngasa po snong nong tumai pensla is krasils de abai dai pada bat kaniki kam ki jam jonga ngala sedang ban replang nado usne arajar lately arajar katra de lalong baj arajar kat kendai ngasdang ya kini kam de ngia sedang nakaba ngile na seriswa kumbu lemon grass setrudula bat uni plang vertival bagi kon tinggi dan pada saya kini kiba ngila ya dan lupa sepo katain kesyong dengi kum kalan terpan de hadin mengila sedang benlek seri tinggi iba kini ki plang ki im kilong ki man phas thi satai dengi de nak kata kadau de ngila sedang ban penhe ngila sedang ban ya rep kambun taki ekar ngila ya rep de hadin bangila ya rep tingila ka napo ka INR Institute of Natural Resources pada napo kanika office pada kila irap yang berpenyo ya kata ka kor penmi upnyang ka bagi kor ka field distillation unit di hadin bakila irap pen yo ya ka kor penmi upnyang ila sedang penmi upnyang hi dala de ya kini ki plang ki bagi rap kan de nang to pada ngila sedang ban di kini ki upnyang di hadin bagi di ya kini ki upnyang isem ba ka bai lut bat ka bai bat ka jingdi ban sudi yang mai kuni kam dan jingmut kan along nak ngimda yo nong tena din nong to ngistang wan wat kilat kelti hakaba kumdung ila ban penmi yakini ki baki khot ki value added products kamun ban kala yakini seki products yakini ki yang tenang to kala arep kumba ila sedang ya kini kam la kumba jus nem menta kala ya tengi house nem arajar arfulai ngayo ka training lang ba ka CSIR simap apo lakano hakabangi ya kendo ya ki scientist hakaba ki lalong no ki eye exposure yang iban yo ya ki mar ki mata ki papenmi na kini kijaj punya tenga sem ba kini ki punya ngila pan snai ki sabon ngila pan snai ki perfume ngila pan snai ki lalong no kum kini ki umpenyang kini ki diffuser ki ba pan sma ubi apo kali lalong no ki ka diffuser mah ki longkum kisen kali ke tingi semba ngasemba kini ki kalong lengba kani ko punya ngila pan penmi sibun ke ki ba ngiju ya pandun kam barbor de hadin nang to ngansa yo panlej ya training apo simapi de ki ai training yang ha ka bangin sinayu agar bati uni uba ki khot u dhum tiki ai training ban sina perfume tiki nang tu pada ngila sedang kan ban sina saki sabun saki shampoo ki conditioner di hadin bang lek sai kene tingila sedang ban pemi ki products but kini pada ki products ngila ngidang sustang dan kumba asne beta de kor company jauh kalong baik kayo kampat da klanya du kata ngidang su ya penyat apo jelala jong hakaba giele ban penyat yakitoris ki bawan sepo ka jela jongi hakaba
lalong no bakin sim kum ka souvenir ke apa kiwan sa ka state jangi bakin sim kum ka kenja jingra rendeng sa dalalit pai naka state jangi lang bakin ki products ke namar ba kidai ki ba ngia rep hi ngia penmi yang hi bat ngia snahi kok state ber kayo kat hadu menta kayo kadang long suki ya ka ba menta namar ba kibriu ki pada tipha te ngi karmen hi ba andre kayo kumangai kadon Ikarmen hirup ba nang ni sikmat along no kibriu kin satip but along no ngindang lap ya kayo de habai dei pada bat kadukan ngampat dan dukan mentah ngidang susdangsen ya gini kikam te karkom ai gini gitar kalau orang isu ai sa kadukan kibriu ki manta kadan siapa sora kumka restoran ibu yang ini produk sakaba kila ban display kitoris kitchen ang to kan te ibu ru lalong no ni supply ru sa ki office hakaba ki I gifted items yaki gas lani ki lalong no ki bawan dan kam syaka department jaki ki ju I gift kini produk sing te kani ka company kadai ka Happy Terrain Enterprise hakaba ngasdang la kumba ars nami but nga ai pada ya ka brand iba aromas kabamod indigenous botanical aromatics